this is a recap of day 3 and 4. So day 3 started off with us taking a light jog in the morning. When we got our packed breakfast, which was not too bad, it was quite nice. Then we had a long bus trip to Marseille, and it was quite long, but it was fun. We stopped a few times to do things and get food. And when we got to Marseille, we had a small tour of the mountains and the history of how the Nazis exploded and bombed the places, and how the mountain had an effect on those wars. And then we walked through to a very big church, and then we came to our hotel. When we went to our hotel, it was quite a beautiful hotel. We had good food, and then day 4 started off, which Bobby will tell you about. There was daar was 'n mooi gebou. 1950 ontwikkel was met 'n baie mooi uitsig oor die see. En die Marseille as die stad. En toe ry ons so 2 of 3 ure van Marseille af na Nice toe. Wat ons gister hierso spandeer het. Ons het ook 'n historiese toer gehad waar ons na al die mooi geboue gekyk het en bietjie deur die stad gery het, en daar's 'n tannie wat vir ons van die geskiedenis van Nice vertel het. En toe gaan ons ook na 'n hoë berg toe waar ons baie mooi uitsig gehad het ook oor die hele stad van Nice. En toe na dit het ons so 'n uur vrye tyd gehad waar ons bietjie geswem het en deur die winkels rondgestap het. Toe kom ons na die hotel toe en toe gaan koop ons eie kos, en vandag gaan ons nou na Monaco toe.